6 filmova o superherojima će izaći ove godine. Ili 7, zavisi od Gambita koji još uvek nije siguran. Mi smo stigli do 4. Dobrodošli na kanal Štreber Videos, moje ime je Marko Jakić i X-Men Apokalips je konačno stigao u bioskope. Iako režiran od strane Briana Singera koji je uglavnom režirao dobre X-Men filmove, ipak sam bio skeptičan. Traileri me nisu preterano kupili i nisam znao šta da očekujem. A da bih mogao u potpunosti da iznesem svoje mišljenje nakon gledanja filma, ovaj video ćemo podeliti u 2 dela. Prvi bez spoilera i drugi koji će sadržati spoilere u manjoj ili većoj meri. Bićete upozoreni na vreme i moći ćete da preskočite spoiler deo. Ok, da krenemo sa prvim. Zapravo mi se jako svideo film. Svakako da ima mana, neke od njih su scenariju, neke od njih su moje lično nezadovoljstvo nekim estetskim izborima, kao što je na primjer ponovo crna X-Men uniforma, hoću žutu iz stripa, ali sve u svemu bio sam zadovoljan odgledanim na kraju. James McAvoy i Michael Fassbender se vraćaju kao Profesor X i Magneto i sjajni su u svojim ulogama. Još od First Classa su se pokazali kao sjajan izbor da zamene legendarni duo Patrick Stewart i Ian McKellen. Jennifer Lawrence je također ponovo tu i iako sam došao lično u fazu da ne mogu očima da je gledam zato što iz frižidera iskače, zapravo je jako dobro u svojoj ulozi. Što se tiče glavnog negativca, već neko vreme smo znali kako će Apokalips da izgleda i da to nije prilično verno stripskoj verziji, ali van toga i on je vrlo dobar. To je, mislim, najveći plus samog filma, svi glumci su odradili jako dobar posao u ovom filmu. U nekoliko dramskih delova Michael i James briljiraju, iako je na nekoliko mesta ubačeno par nepotrebnih monologa i dijaloga, što nije greška glumaca, već scenarija. Ni komedije ne nedostaje u filmu gde je Peter Evans odličan kao Quicksilver. Kad smo kod Quicksilvera imamo i scenu vrlo sličnu sceni iz Days of Future Past, sada već čuvenoj sceni, koja je u ovom filmu podignuta na viši nivo. Ipak, meni scena iz prethodnog filma ostaje malo draža, a više o tome u spoiler delu koji kreće sada. Ukoliko niste gledali film i želite da preskočite ovaj deo, kliknite ovde. Ok, upozoreni ste, kreće drugi deo, krećemo sa spoilerima koji uglavnom služe da objasnim šta mi se nije svidelo u filmu. Pomenuo sam ranije scenu u kojoj Fassbender briljira, tragična scena u kojemu ljudi ubijaju ženu i dete, koja bi bila jako cool da se završava tako što on drži ženu i dete u naručju i pobije sve oko sebe, što se i dešava u sceni, ali nažalost scena se ne završava tako. Ne, tu dobijamo nepotreban monolog besnog Erika koji svoj bes izražava verbalno ka Bogu pesnicom dignutom u vazduh. Totalno nepotrebna scena. Veći bol se vide u njegovim očima zato što je Fassbender stvarno dobar glumac i u njegovim akcijama nego u samom monologu koji apsolutno ništa nije dodao sceni već je po mom mišljenju možda malo i pokvario scenu na kraju. Dalje imam 2 zamerke vezane za lik Quicksilvera. Prva moja zamerka je scena gde spasava sve iz Xavierove škole koja će uskoro da eksplodira i u kojoj vreme teče jako sporo jer on trči jako brzo, kao što sam rekao vrlo slična scena ono iz Days of Future Past. Ali problem je u tome što neke zajebancije u toj sceni, iako neosporno smešne, su nekako out of place i vidi se da je razmišljanje ljudi iz Foxa išlo otprilike ovako. Ona scena sa Quicksilverom u Days of Future Past, to je mnogo bilo smešno i to se mnogo ljudima svidelo, ajde da napravimo još veću i još bolju, ali nije se dovoljno razmišljalo o suštini samog lika, da Quicksilver, iako lik koji voli da se zajebava, nije lik koji će raditi moonwalk pored dece koja će uskoro da eksplodiraju ako on ne požuri. Već bi se potrudio da tu decu izvadi odatle što pre. Druga zamerka je uvođenje priče Magneto je moj tata u celu priču. Iako ispoštovan strip u ovom slučaju, cela ta priča ne vodi nikuda i ne menja sam tog filma niti uspostavlja bilo kakvu vezu između njih dvojice. Nikada nije objašnjeno kada se to desilo, kako su se upoznali Erik i njegova majka i stekao sam osjećaj da je ta priča tu samo zato što ima u stripu. A ispratiti priču iz stripa samo eto da bi se ispratila priča, to nije dobro. Još jedan spoiler vezan je za 3. deo filma, gde imamo prilično poznat plan da se uništi planeta. Kreće sve da se ruši, onda oni poraze Apokalipsa i onda sve prestaje da se ruši i tako. To je toliko puta viđeno, čak i u prošlogodišnjem odvratnom ostvarenju Foxa Fantastic Four i čudi me da nisu ništa naučili iz toga. Dobro, nije da ništa nisu naučili, nije toliko odvratno odrađeno, ali opet. I još jedna stvar za kraj spoiler dela. Prestanite sa pozitivnim prikazivanjem Magneta i Mystique. Magneto je jedan od najvećih i diskutabilno najpoznatiji X-Men negativac. Već 3. film za redom imamo Magneta koji je na početku dobar, u sredini zao
I na kraju ponovo dobar. A o Mystique koja je došla do statusa vođe nove generacije X-mena i idola mladih neću ni da pričam. Iskreno se nadam da ćemo ih od sljedećeg filma imati kao negativce, jer ne želim da vidim ni Mystique ni Magneta kao antiheroje, kao što je Wolverine bio. Okej, to bi bilo to što se spoilera tiče. Za kraj valjalo bi pomenuti Storm, Nightcrawlera, Sansu iz Game of Thrones kao Jean Grey i ostale pridošlice koji su skroz okej. Iako sam se nadao da će malo neki likovi biti zastupljeniji, pogotovo Psylocke, Wolverine ima fin cameo u filmu, nema ga previše i to je po meni dobra stvar, treba dati malo više prostora ostalim likovima. Muzika je onakva kakva bi trebalo da bude u filmu ovog tipa, solidna skroz. Efekti su uglavnom sjajni, ponekad nisu. Priča je okej, ali ništa novo i neviđeno. I na kraju film je sasvim okej. Iznad proseka, svakako bolji od onoga što sam očekivao. U krajnjoj liniji, ako vam se svideo Days of Future Past, svidat će vam se i ovaj film. Da li ste vi stigli da odgledate X-Men Apocalypse? Kako je vaše mišljenje? Koji je generalno vaš omiljeni X-Men film? Svoje odgovore ostavite u komentarima ispod, a ako vam se svidjelo ovo što ste vidjeli i želili biste da vidite više, kliknite na like, kliknite na subscribe, podelite ovaj video sa svojim prijateljima, a mi se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao!